Nedim Lepić je Illuminati. Objavio je pjesmu Ricci 3. marta. Tog dana je objavljeno prvo izdanje časopisa Time, koji su osnovali Britton Hutton i Henry Luce, dva Illuminata. Neke od dokaza ću vam pokazati putem slika u spotu. Nedim je na vrhu piramide, dok ga čuvaju dva stafa. Njihove glave čine iluminatsku piramidu. Na drugoj slici imate previše iluminatskih simbola i to se jasno vidi, i to kada je lik okrenut naopako. Treća slika nas upućuje na istog lika sa simbolom piramide između očiju. Četvrta slika, Fila je ionako poznata kao marka Illuminata od kojih oni zarađuju veliki novac. Fila ima jasan znak Illuminata. Na petoj slici opet Fila i još jedan dodatni znak iznad Nedima kao piramida okrenuta naopako. Ako vam ni to nije dovoljno, evo vam i još jedan dokaz. Nedim Lepić jednako 10 slova, Illuminati jednako 10 slova. Nedim Lepić je Illuminati, potvrđeno.